Hello guys, I'm mamangi video amma sema loi loiga thagat ke tawga khatang thengna thagat ke chak tok loiga khalaga do net adum thingjan gare thagat pa hor kanda aduna ai video do thagat pangam gre do ai video do kamba topic no hai matang da hade khoi gi hadi citizen amendment bill ji gi matang da hade sida ai gi oba wakhalon kem phung tok pa ma sung kem haiba si fai fatte haibe wafam late asida aina hajar ning gi ba wafam da hade asigi laibak sigi tangdu leita da fiba mama lakriwa ai channel asida video upload tok jar khiroi haibi matang da miyam da haja bai matang da aiju support tok jari haibi matang da semjaba video matik amani ado tuga hajikte asigi bill ase puthorok pirak taba amasung hajik ne te ke thing hang tokre curfew hang tokre ballo chalai de sumaina akoina pama mai ge da lakpa je asigi da mati adu matik thagatle adu da ai video ase jo upload tawjage khanna haju ada sembani sumaina yana pau phangye na khanbage aduga sigi bill ase puthorok tabje sigi damakta de ai laibak to jo thagapa phungtok chaning deram de si je khamra kai mermi thagapa phungtok trina adu haba point matim ta hange hade manipur macha je amasung aidi maitai ni na maitai da hoina focus tawrage ka manipur khudimak ne adu ta manipur macha je maitai macha khoi je hade tumina lairi ge ko khamra yen boiler de ge hen tebne aduga sorokpa matam de khamra nungsa de na sathi ne ado moina khangdaba ine atopa jati di khamra I uraga maning tek thoga sutana chelam gone adu akhoi jati ji di ko akhoi manipur macha ji di manipur jati ji di khaba I uraga ne hena sawbe henkalakani hena kanbe henkalakpane adu kaidong nungdo oiroi okay ai ngasi topic hok jarga aduga ai intro matem ta ahama mukta da ngasi kangle pang viewer member taram noktari aduga valentine ga mari leina ba aigi thamoi gi wakhalon khara hajage nuksina bai matang dai plan di fajana laigram ne aigi sigi video jaita di khatang faja mafam da chal dagi edit ka khatang toga hadi cinematic look hai bra kana mai da ne suara jo chum thopiro adana ga tawra ga khomra hadi khara video shem ga tawne adu bungam dre aduna aje ka manung da tare aduga background noise khara ju le mate adugi damakta dinga piyo si aigi wakhalon ne aigi thamoi da proper feel dun hadi hajik matam da kamra nungsiba haibaga apam haibaga ani chuna le badi akoina nuksina matam da ko nuksibei damakta pambe natraga pambei damakta nuksira si je khangtopa yam ti mathok tai adubu nuksina ba da ko ba kaidong nung da apam na lumhan ga nuksiba na dum lumhala thamo apam na lumhala agadi awa fam da thuna ta kari na khoi nuksina samna da nuksiba na kari no apam na kari no da khatang sake kombra nuksiba haji de khambra haide ai go loina ba misak to aduna mahang na haraung na leibdo adubu yenga thamoi da penjaba du adi mana nungai bdo adubu yenga thamoi da nungai film ma faw do haiba ngam de da adu mahang na wakhan nungai ta bana traga mahang na kappa khatang saw mo uraga isa da tawfum lafum khangda ba leita fum khangda ba adai taw do adu ne thamoi asim nuksi ba do apam ba ga apam ba thim diam lagre point diam lagre hade samna ba kamra aina apam ba thabak taw da ya de tawk tra kan saw do samna da ina ba ga leidan hade nang na nuksi ga nang si faw taw ngam de mi pung khudi mo loi taw nei haji mata nuksi na je si nga tani si taw nei nga tani adu nang si faw taw ngam de nang yi nuksi ba na te no si ja hairi ba mi da adugi ju nuksi banate apam bani ka kai mo khomra khona phone wari sana ba da khomra haide nukti wari sana da dil lei banga makta bagomba nga ka phone ga thamra ga thambe aroi khotpe aroi adu wari sana ne pai ga dam ne nang kai chalui nang kai dawgi hairam dri no adu nuksi bam da de ba adu apam nga ta ne ba khanga haji ma ton toy ji de ko 90% di apam ne nuksi mam te aude haide nang adu chape aroi nang adu tawbe aroi adu de asing bagi ne de thamoi yo ba nuksi banate adu de apam ne hoi aduga komra mana fattaba thabak tawpa singde ka yenga layo habina te komra hade ai nuksi bani ai apam na te na mana thabak sum taw la akuni sum yenga laiba do adudi amung nate ko adugum egal nate ko hade kisuna taba problem macha de komra yam kuina nuksi na pa mari ade ayong relationship cha ayong thamma ba mari de ka thokhiba thokdo wa thokai de punsigi da haga laiga do ba mikup kai da kisuna ta na mangla me wari do na kaw thuk nai masu kaw bangam ne aduga akhoi je dum kaw bangam si nungsim nate apam mane aduga kai mana thamoi se nuksibo eta de ka khumra ai gi dam khalaga mahapu nuksibiru no mahaki dam khalaga nangna nuksibi ai gi minoki damakta khalaga mahapu loinaru no mahaki minoki damakta khalaga nahang na loinabi nuksina bata kai dong nungda target thambiru no si tokdradi nuksibi yade si tokdradi nang ai nuksidare sibu ngamdradi nang ai nuksidare hana dumaina posak amma nangi depend tawraga adana wangam bigano aduna handaki valentine day je nakoina chatpa date da khambra aduk matik yam ti romantic oiba public place amda chatpiyo amamba kam da nungsi panthung ni nungsi bagi pandam ni nungsi bagi asemba nungsi bagi khudam ni haiduna
ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯅꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯑꯗꯤꯀꯣ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯣ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯃꯥꯡꯖꯈꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯧꯅꯔꯨꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯟꯅꯕ ꯆꯩꯅꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯌꯥꯏꯐ